Ki pulit ka East Khasi Hills kila kem no ya Henry ngut ki beriu ke bakken thop ya lai ngut ki barang kena. Halor ka jingken no don kti ha ka baberngem bersit ya kinong trei bat penjelor ya ka Oak Homestay ka badan Harissa Colony. U Superintendent of Police ka District Uba Vivek Siem habakren syakilat thai kubor ha ka khat lai trik naitung. Ula ong ki pulit kila yok pediang ya ka ejahar halor ka jingja ha ka khat wei trik naitung. Haka baya day ber ka jingja kabalajia hapo ka homestay Harissa Colony kabala ay kerteng Oak nila yok pediang ya ka jing ujor haka katway terik naitung kabala keno ba armut ki beriu kila berngam bat penjelor ya ka guest house bat mi jendat kelam da siu ya ka bailut kesan ong USP ki pulit kila register artili ki kes bat lapha mardor ya ki bor pulen kenang ban lap dia ni kini ki beriu haka singi ka babut ngilaya keren bat kipulit na Assam, kata bat USP ka Kokrajhar, SP ka Alipur Duar, bat ka Kinhun na Sapat Gram. Hakapur kumbasaw sapusan janmit jong kasingi ublay, ngilalap ikini gibriw ikibalatip kerteng kum uvikas Singh, Avinash Singh, akan Pratap Singh, bat laingut kikna kibadang don hakarta kumbakat nyosnam ulaong. Ya kini gibriu layalam tian bishar ha Alipur Duar bat hadin na penlait no daka jamin no eki. Hadin bagi pulit ka Alipur Duar kila yok ban bat no ya kini gibriu ka kinhun ka jongi nang ni kila hiar syak tika jaka bat kem no eki barak tian bishar hapo ka yeng kashri u CGM ha Alipur Duar. Henry namar ki jingkin no ki day ki balak ban penshitom tang hapo ka hinyos nam kumta la pelajamin no yaki. Ya kini kena ru layalam tian bishara kamat ke Juvenile Justice Board ong uba Vivek. USP ula ong ru baya kini ki beriu la pengat hapo ke kendon jongka da Bharatiya Nyaya Sanhita jongka BNS Act. Ula ong ru bawat la kini ki beriu kila yo jamin Henry ka jing tokit kanang ya shakaman kenang ban pentik na ba on la ban chat sheet no eki kloy kat bala ula benram.